Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Rural Entrepreneurship Center Kabadan hapok kasyong Sohparu ha West Khasi Hills District kala syuyai sa kongreng hadu menta wat hadin baladeb manshna ya kanika center nadu usnem ar arpuwei ha kabang tingka kabakot hadu arspa kendai pun riu lak tingka halor ka jingyai pensa teng ban pli bat ban pentrikam ya kanika center na kalyang jongga Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongknum Circle habok ka jingalam u president uba Shanbor Runsyang Hakalai trik unailur azak pesan kira leit bentuk kit ia kini na Deputy Commissioner Jong ke West Khasi District ubah Garot LSN Dykes bat ban pan jingpen syai halo ka jingpen slam ban pleno ia kini ke center. Pan ya kedua edisi pan Buddien biang hak bayar dia berkecing kerpat yang keseng man pleno ya ketuka Entrepreneurship Center po Sohparu. Te negeri yang edisi ulah kular pan sa simkhai kenika kam pat paun sa Paru Shaka District Commerce and Industry Center Nongstony. Pakan le ya kabaron kam. Namar jing sya kan jing trai kala adep nandu stem trai jing beli ya kapat karang sa kuda dumenta. Di negeri yang jungi kapat ban beli no kan ka center naba. Ya pajak jong orang thai mungkin yo jing toy dum kan ka center. Karkum ka jing yo jing tip jungi bangi i dum ki jing thok kalong ba ada pantre kan nandu ustem arjar poi. Teneng i baru tapat krempat simlat trekam. Disi ulah simkhya ya kan kam ulah kular uba unang simkhya su panang dai ya kan kam. Badsian nagar yang jongi ke kaseng nu insale punya kedu ya manager jong ka District Commerce and Industry Center nostai. Ka sisa ka office industry. Kalong jingmut kalong ban lilat printing ban sengkam sengjam pan ai training ka ni gajing tekam jong ka office kalong kabaron kam kata nang tagi pajba jong thang ki baron sekai ka jaka bat ki pajba jong district hiru barok bai tinok kin sayo jing toy nang ba nagari ka office